Anya laki din! Nagsaya at yung pinawitan na nila kay mo iti sapatos ko kay importay. Nagmaya gayam no, ada iji abroad ti manugang maw. Original data tatang. Iso asaan mo amabalin nga ipagnapag na iji taltalon. Ay, talaga saan? Usarak day tayo numapanak iji ilay no alak ti pensyon kaw. Kano da meeting may iti organisasyon mi amandalam. Oy, baby Lynn, apay asaan ka ngagtagtagari dita igid? Mapapampanunutin mo iji boyfriend maw. Ada ka no boyfriend maw. Adto'y matimpaw it ni Manong mukan ka. Bangbanglo. Usara ma. Thank you, Manang. Apay, pudno nga da boyfriend mon. Dayta nga rod ti kayat kung nga ibaga kada kayo ita. Bagbagay ko ti sapatos kaw. Tatang, denggam ni baby Lynn. Kasla seryoso di ibaga na. Agasawa kamin kiniboyet. Agasawa kaya, kung jak pa'y nakikita ti boyfriend maw. Ay, nakita mo na ya. Saan pa'y? Awan mo't inyam muna aboyet. No talaga kaya iyo tiyag kasar, iyam amumpay. Talaga mo't akas ti mapasamak. Iyam amum kada kami. Ituloy mong tatang. Kalpasan na mayam amawm. Isunton, ti panagsasarita tayaw, iti panagkasaryaw. Dayta no aprobaran mi day alalaki. Masapul pa'y nga aprobaran nyo. No kaya't nak nga ikalaysa, yamam mo ka. No ngay sanda ka kaya? Uray man no saan da ka akayat, kat kayat kamat. Ibagam college graduate ak. Ammo dadaytan. Ibagam nalawat idagadagit tinaganak ko. Idi pa'y nga ammo dadaytan. Sige nga, mapantan iji pala yun. Ay, agasam day ka. Naglawagayam ti dagadagi ti parents maw. Ay, talaga analawa, tata. Ay, ayatam dyan nakaw. Ay, pero miya, iso nga ron ti first love ko, tata. Kaya mo nga'y kasar. Uwin, tata. Ay, Talaga akayat ko apakasarang. kastaya. Ni tatang, nagado ti damdamagan na. Nakarkaro ka pa imot ng investigador. At ti merienda, pansit ken Diyos. Baby Lynn, umay ka man ije kusina. Wan manang. Dayta ka di alalaki ti kayat mo apakikalaysan. Ha? Unak man no anak ti mannalon. Nagpudaw man. Saan nga agtaltalon ni Boyet? Dagiti laang naganak ng kakabsat na ti agtaltalon. Naglamuyot pa'y ti dakulap na. Amuna ka di tagtrabaho. Iso nga min ti buridak manang. Kat anya ti trabaho na. Kasla kamutlaan ni tatang. Nagado ti saludsud na. Napatag dagita abanag. Nangro na kadagituyen a panawan. Narigat ti panagbiag. Narigat no makiasawa ka iti sado. Nagawi din ni anya itayin tinagan na. Ni Boyet. Apay ngay, adi namot kinisayan di inlutok kapansit. Awang ka no tiramraman na nga raw. Nakapilpil. Kasta ti klase alalaki, ti pakiasawaan, baby Lynn. Di mo ba ngamin din na ukan ore basit a karne? Awang nga ti karne. Pangalaak ngay iti karne. Siya akong ti manginom da ito'y Diyos adi na ininom. Tapno saan ka manin nga agreklamo manang. Day tapay ti may sa akumentok iti day di tao. Apay adi na ininom day ta Diyos at inimta. Mas daawa. Maya magtitimpla na para kanya. Kurang ka no, ti asukar na. Day jay ti pakiasawaan, baby Lynn. Ay sus, adda pa'y panawon mo ngagpanuno. Uyet! Ada kami dito likodam ni mami, ma? Kaya't nakakasarita, tayo bagbagam, akayat mo ti mga asawa. Katwan mo nagsarita kami kan ni Baby Lynn. Sumango ka kanya, sana computer ti sangsangwan. Maabakak nga ro, daddy. Bakit? Ipakita man dahi tayo mo apagsaplit. Isaplit mo. Unay kayo matay. Tratundak mo takas lobeng. 30 akon, mami. May, 30 mo. Hanggang kasla ka ubing nga agay ay ayam iti computer.
Itay pa'y bigat asip-siputan ka, Joshua. Kalpasan ti panagkapim. Nagdiretso ka adagos iti sangwanan ti computer. Alas 11, nga magayayam ka pa ilan. Anya ngay kumateramidag, daddy. Nagado dita, no kayat mo. Ingkagaplay iti trabahom. Anya ti serbi a college graduate ka. Ita, ibaga, mamangasawa ka nga awan trabaho. Ado dita pag-applyan. Kanin naglawad yung daga tayo. Makatalon ka? Makabangkag ka? Basta kaya't kundi mga sawa, mami. Agasawa kami, kani Bebili. Suminata iti pagyanan. Tapno saan tala ang anak kadependar kadagiti naganak ta. Isungar da dito'y daan abalay mi ti pagnagdanta. Awan ti makibiyang kadata dito eh. Diyak kayat adumaw dawat tala ang ititulong kadagiti naganak ko. Taamok, akabaulan na kami mo't abyagan. Apay ngamin adumawat kay titulong kadakwada. Madi ah. Iso nga rod, nga agbiro ka iti trabahom. Wen, talaga dahi tataramidag. Naskan ang maadaan kan iti trabaho. Sakbayak nga ganak. Ado dita pagserkan. Saan ka madanagan? Bayam niya ding mo bibili tapno masursuro na tiyag pamilya. Naganak ka nung arudan, iso amapan ko bisitaan. Dami nga tan trabaho nila kay na. Day tapay, ti kayat ko amaamuan. Nay, anya serbi na nga college graduate. Awam mo trabaho na. Ada siguro trabaho nan ah. Ay, no sana makabirok iti trabaho na. Dalawa mo ti dagada. Mulaan na. Saan da mabisinan, tatang? Kangaruday, padamagan naktaw. No anya ti kasasada. Wait! Manang, imbag man tabi misita ka dito balay. Ay na, nag-cute mo tanday ta anak mo. Imbag ta karuprupam. Ang, apay ngay asumanangit. Mabisin, manang. Kat itimpla am ay tigatas na, wano pa suswam. Awan tigatas na manang. Awan igatang mi. Na, apay nga awan, kunak man no adda trabaho nila kay mo. Atay, Jenny. Dita sila, siripot man. Di mo ipadlaw, manang. Agungat no maisturbo. Yes! Naglaing ako. Naabak kong nagiti kalaban ko. Naabak kayo amin! Woo! Computer mo't nila kay mo. Yes! Kastanan nga agmalmalam, manang. Awan trabaho na. Naabak kayo. Ibabaon ko. Amapan mang sapol iti trabaho na. Uwan mo't awan. Angam saan mo't amap-mapan. Ay, kasanon nga iti panagbiag yung... Awir mo't ani, baby. Ta isa ganak dagiti ilakok a barbecue. Ikabil mo lain ka di kami di taindayon na. Anya ti aramidam. Masapul nga awitam tapno saan nga agsangit. Makabanlog nga awitin. O sika nga ro ti aglako. Tasyak ti agawir. Mapanak layan dagiti babarakada ko na. Inakon. Buyit! Agsubli ka! Tulungan nak ditoy! Aglaklako ka iti barbecue? Anak ka ba iti ubeng? Wan, mami. Ayan na nga ni Boyet. Ay, napanagay ayam iti computer, mami. Ija ayan lagi iti barkada na. Unay mo't dayta nga aramid nan. Ay, agsangit manan. Ama nga no napunno ti diaper na. Lampin ti usaran mi, mami. Lampin? Apay, alampin. Awan mo't igatang mo iti diaper, mami. Taging ga ita. Awan pa'y trabaho ni Boyet. Kat no may ijay balay, kanayon na nga ibaga nga ada trabaho na. Ala, mangtedak iti kwarta nga igatang mo iti diaper. Gatas na, ada ka di, kaibibus na laang mami. Jay babasit laang amin tikat gatangak, tawan kwartami. Unay mo't daytahan a panagbiag yun. Makangag kanyak dayjay a Boyet.
ti kunan, awan trabaho ni Boyet aging gaita. Ni Babylin, timang bibiyag kan kwa na. Kanyat serbina nakalpas iti kolehiyo no saan nagtrabaho. Sika ti mapan ijay. Kasaritam, tanusyak, sigurado makangeg kanyak. Talaga kasarita. Kat no di na pa'y maiturad nga awiran jay anak da. Lakay, basahan day tayo. Anya day ta? Basahan mo na. Ipabasan pa lang mo. Nag-text jay kasinsin ko ija Manila. Kasapulan da ka no ti welder. Inrekomenda ka. Isuamapan kan. Anya? Nagadayo mo dita Manila. Ikan ka iti pamasahim amapan. Adayo mo na dita. Kasano kayo nga agina nung mapanak ang trabaho iya dayo? Kasapulam ti agtrabaho. Tawan kwarta tayo. Adayo nga road. Dinak mo lang matulungan dito balay. Ultimo agaw-awir, siyak amin. Pati pagbiyagan tayo, siyak amin. Ituloy ko man langin tagay ayam dito cellphone ko. Saan mo kaya ti mapanagtrabaho ije Manila? Sikan ti mapano kayat mo. At dati kayat ko nga, applyan nito eh. Asidig pa eh. Kating kaagaplayan takasapulan tayo ti kwarta. Uy, mapanak to. Nagsangitin niya anak mo. Mabisin ngamin. Awanan gatas na. Makamuka mo tin ah. Puro la amin ang problema ti bagbagam kanya. Makauma kan bibilin. Gumatang kamot na iti lakok a barbecue manang. Awan pa'y buhay na manok. Kasano nga daw may gumatang di talakong, kat madlaw mo't asaan anaimas, nagbabasit pa'y. Ipapaibos ko nga rod manang, tapno adamanan igatang ko iti kanan me. Kat nilakay mo nga'y. Naku na amapan agbirok iti trabaho na. Nga maging ita, awan pa'y asim mangpet. Italaang agbirok iti trabaho na. Wan ata pinilit ko. Ay na, kas lakimpet at imul day ta asawam, ta nakadependar laang kan ka. Ay, hindi nakto pa'y matulungan ng aginaw. Siyak amin. Gapo iti timul akimpet kan ka, nakakutkutong kan. Mala, gumatang kamutin manang. Sige, supot mo amin ng tabayata. Imbag lang nga ipakan ko kadagiti asok ijay balay. Nasaya tagluto kan. Kat, ada trabaho mon. Trabaho sa asawa mo. Kat isumati ko ng maaramidom ijay ili. Isuan na sapa kaanapan. Hindi ka do ka nga mo. Trabaho nga. Adulamin na ita. Anya nga ro dinapan mo inaramid ijay. Panak nagbuya ti basketball. Anya? Dahi talaang tinapan mo inaramid ijay? Adhak dito'y balay nga agaw-awir. Nagsaganak pa iti ilutok a barbecue. Napan ka laang nagboya iti basketball? Nagluto ka kitin ta mabisina ka mo. Ay, ang sangsangit manon ni baby. Sumanangin mo dahil tang ubing. Ingkamot bagkatanan Mabisina. Pakananak pa eh. Rumbang lang pag serbian nak. Ta asawa ka nga raw. Nakalaklok mo ba ganti asawa? Wan atatang, taawan mo't nga ron trabaho na. Dahita na computer ti aramidin na. Ay, pudno, ti ko na ni manang mo kasla timul akimpet. Madi na kaya ti agtrabaho tatang. Uwan ata, da ka amang biyag kan kwa na. Ay, hindi na pa'y amo tulungan. Kay pakpakita mo't akabailam amin. Wan ang marigrigatan akon. Kita man tilangak. Wan, makita ka bakitan kan ni manang mau. Agbababawi ak anak asawa iti timal. Ah. Ay isti sadot nga awan am muna. Ay, pagawid mo ka ijibalay dan. Pagawid ka mo ijibalayan. Ikaten tayo dahi ta atimil akimpet kan ka. Pinapanaw na kitin ni Bibili ni Jibalay may. Saan kami na mas daaw no apay? Sadot ka nga bin. Di mo pa mo atulungan ni bakat mo. Daddy, mami. Di ka man naging sasangit ni tanim. Sikat aking baso. Awan ti sadot iti pamilya tayo. Si Kalaang! Anya?
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.